Savaditon ciao. Savaditon ciao. Good morning. Dobré ráno. Takže máme okolo 6 hodín ráno. Pred 6. Sme na ceste do Bangkoku. So it's just before the 6th. And I'm on my way to Bangkok because I have to go Malaysia after 30 days in Thailand. Takže dneska idem do Malajzie, pretože po 30 dňoch mi končia turistické víza. A v podstate potrebujem opustiť krajinu a vrátiť sa. Čo sa dá urobiť aj akože po zemi vlakom, ale len jedenkrát. Lietadlom to môžete robiť nespočetne veľakrát. So I have to leave Thailand because I had only 30-day tourist visa and I'm kind of lazy to prolong my visa, which I should do, and it will be cheaper than fly to Malaysia. But I don't know. I just wanna see Malaysia. Takže toto není o Malajzii, ale chcel som vám ukázať tento pekný vlak. Pozrite sa, tento človek normálne má serióznu zbraň, ale lístky nekontroluje. Ale chcel som vám ukázať tento vlak, pretože takýto dobrý vlak som tu ešte nevidel. So I want to show you this train because I haven't seen such a good train. I believe this is the cheapest train. It will be like class 3 or something like that. Takže chcel som vám ukázať tento vlak, lebo taký dobrý vlak som ešte v podstate nevidel. V Thajsku. Môžete si aj sedadla sklopiť. Ako vidíte, som si dal operadlo dole. A toto bude možno, že aj koža. Kto vie? Asi nie, ale určite je to stará kvalitná umelá koža, nie je tá, čo nevydrží nič. Ktorú keď si kúpite v sedačkách, na sedačke, tak sa len zodere za rok. Takže táto musíme dať som 50 rokov. Keď rozmýšľam nad vlakmi, s ktorými som jazdil na Slovensku pred 40 rokmi, tak tie boli novšie. So this train is in my opinion more than 50 years old because comparing to train in Slovakia 40 years ago, those were newer. But never mind, you got aluminium lightweight windows, aluminium, wood, Faux leather, but good quality, not like this new one. You buy sofa 1 year and it's over. So really good, considering 50 years, must be good. And I want to show you why is it good, what I like these toilets. Look at that. You got lots of space here and you got a bum gun as well. Water and soap. Takže máte tu turecký záchod, alebo neviem jak sa volá, ale kvalitná nerez a sprchu na zadok. Takže toto je to, čo sa mi najviac ľúbi na tých. Na Slovensku v tých nových vlakoch, keď vojete do záchodu, tak sa nedokážete ani otočiť. Tuto máte kopec miesta a je to super hygienické, pretože nemusíte nič robiť, len si vystriekať prdel a vystriekať po sebe, čo ste si nechali. So this is much better than new train in my country, which is
literally few years old. When you walk in the toilet, you can't even turn there, and it's dirty from V or P. Here, everything perfect, stainless steel. You finish your job, you spray everything after yourself, and it's nice, clean, and it doesn't smell like toilet in our country, which can be clean and it will smell after half an hour of traveling. Takže tuto máme reštauračný vozen, cez ktorý môžete prejsť jedine cez kuchyňu. Keď chcete cez neho prejsť, tak prejdete, no nie, dá sa prejsť. Takže ak chcete, môžete sa aj občerstviť, čiže toto je, viete, tu si môžete zobrať nejaké pekný reštauračný vozeň. Môžete si tu niečo objednať a zjesť. A tam sú, ďalej sú druhá trieda. Tam ďalej je druhá trieda, ktorá je o mnoho drahšia, pokiaľ ja viem. Dokážeme ukázať tú druhú triedu. Tu bude spací vozeň. Takže tam tie sú spacie vozne. Takže takto vyzerá vlak, ktorý ide možno, že cez celé Thajsko. Vidíte, niekto si objednal jedlo, je zabalené, kuchynka. Takže normálny rýchlik. Ale máte tu v podstate aj časť, ktorá je ako osobák, čiže vôbec neplatíte peniaze za rýchlik. Vzadu, zadné vozne. So last 3 or 4 coaches are basically third class and you don't pay any extra. So Hua Hin, I think it was 50 baht, Hua Hin Bangkok, which is amazing price. So you saw there was a coach with kitchen. You can order some food there. You saw it, and in front these couches are basically, that was a class 2 and that was sleepers. So you got probably class 1 at the beginning as well. And these trains are really cheap unless you take class 2. If you take class 2, you will probably pay like 300 baht, 400 baht from Hua Hin. Really depends which train. These tickets are not always the same. There are some differences, really. I don't know